TV. Ketheka mutegero URETERI ngochokeria nkatho che mwanya nuntu bakona kanya kugwatarira na woni kire Weru Thaa Mugwanja mbitagwa NTINYARI KINYUA tukenjiria Nteto chietu nandi gambarira riraikitwo kotini ya Meru rikithitangaga munini wa Governor Nteto kurega guchebereja minister wa Kigina county ya Meru bakiuga nandi Nteto ati kubatara gutwa kura ja munini wa Kiraitu riomba kurita na bobo ni nyuma ya ABC gwita ntumiri na kuga sheria ni gwetikiria rwiri bagite barabathuri ni mwingi kuromba kura kinya kethera batachebere kire utungata obisine cha mwingi. Nteto ni mo watongeria kathumba baramarito jao jaranekaniri ni ACC kire IBC iguru ria kurega gucheberia ko onto baraburetete murutira jo munene joge siasa county ya Meru. Public officers who did not resign by 9th February 2022. The Commission received a report on 166 aspirants who, while serving as public officers, did not resign from public office latest by 9th February 2022. The Commission appreciates that Section 43(5) of the Elections Act requires a public officer who intends to contest an election to resign from public office at least 6 months before the date of the election. By Gazette Notice dated 20th January 2022, the Commission published this requirement and subsequently through several pressers reminded public officers keen on contesting elections to adhere to the dictate of Section 43(5) of the Elections Act. This instruction was given to all the returning officers to ensure that aspirants who are public officers must produce letters of resignation before being cleared. It is the responsibility of the returning officer to consider the material evidence placed before them by aspirants and make a determination. At the close of the exercise of registering candidates, the Commission will issue a comprehensive statement on persons disqualified under this category. However, this requirement does not apply to elected state officers currently serving as they are protected by Section 43(6) of the Elections Act. All elected state officers need not resign because they have a protection under Section 43(6) of the Elections Act. In the circumstances, the Commission wishes to advise that flocking out of an aspirant who is serving as a deputy governor as being in breach of 43(5) of the Elections Act is in error, and such a candidate is qualified to contest in the elections. The Commission directs that an aspirant who previously held office or served as a public officer but did not resign by 9th February 2022 is disqualified from. Tukitana mbere na Nteto ingi na andi atongeria bakuma yari ratigania batongeretwe ni Mike Makarina na orogo chwagiteke obunge tigania West Mugambi Leichena ne bamenerete baraba gwikia munini wa Governor Nteto koti bakiuga negeria antu bao gutatira mutigania kiri thirikari baruga Nteto niko kana kawake karagatigere kiuneke thirikari ya Meru na ko batetikiria nyamarua mukirimitheka gatutariria Egitenere rwario munini o Governor County Meru Nteto kwithira kana kurema kwithire munini o Governor Kiraitu Murungi kithurano ne twitite
nonto bwatiorio bya kethira na butire ngwewe ya waziri okigina kaunti Meru kiamekurwa na mbukumu wa Kenya ikioria tioria kinkiama ya ithurano na mianka ABC ontonebo atongeria batiania areo mutongeria antoba mawathe kaunti na Mike Makarina awete bakari otongeria bwantochu kithurano ne twetete na njira ciontheira bakaomba nonto bwakira kuanwenka kibaileti atiania tosio batu thirikari ira inge cionthe ifomi munyate thirikari ne uta muntu eto thirikari ne inyomwe dene tiania totierie tosio ke na iko tuiwete kama ya rithoria bikibiki okaya kwethira ba kwenda kumeaba Makarena ibelie kureta tokesi tu ba kwenda kureta no te muntu wisie makesi yani na imeteka kionto mocindra kante nkorwe kurwa ba mekero thoku totiere ni kauka mwake ntochiga twanerete lakini bwando twenja watomenya miario Makarena ne watimbaru wakili Mugambila itena mo baraba kurombe tekio bunge bwatigania West narerekanete ontoboke watho gavana ate athuranawa na deputy governor pathurawa baekemwe alafu muntu awetwa deputy governor kaya wangoi governor ira akarita so wende muntu akwethira kwa waro amira mbeja re kakwende loi ikumanisha kandiki ikaunti ko kumanisha ntochio kakorita ngwira ndalegereto ingavana na tafadhali inkwenda kwira anto bari barite ngavana ibarite ntochio listinera ibamurite listinera nonto ila sima kana kaketo katurwamira roterotiania West akiaria gitara kwa na bia kuria akiri ikundi bia ntoba korwa mwena binge nteretie karama mudhara na kiochwa utethio buraku abumete KDCI kinoti Makarina nareanete na miario atinathamete kambe ya Azimio na kuungana na kambe Kenya Kwanza kwa sababu ameajiri watoto wetu wengi sana. Mburu Abori ako Yala, Munya ni CS, Martha Koome ni jaji mkuu, Kinoti DCI mwenye amenipea ile kitu naweza peana naongezea yake ako kwa hiyo serikali. Kwa hivyo mpaka tu support serikali na serikali nitaisupport na niko ndani ya serikali. Kwa hivyo wale wanazunguka wakisema amepewa pesa na Ruto hana pesa ya kunipea juu angenipea kitambo. Kwa hivyo saa hii mimi niko kwa serikali noko meontoda wau inko ngwa thirikari ne aho mako bagwa muntu na arauriro muntu arauriro abaro neta enduka nengeronda roma wente kampui nkiripotera Weru TV kuma Atiania mbeta wa mukiri wa Mithika Urogo chwagite kia ugavana kaunti ya Meru Seneta Mithika Rentore na oretie ndoangi cha thirikari iri kubatara kujukiria tagari ya kiwatho Raila Odinga nyuma yawe gutumira rietwa madoa kiri kampeni cha Ntere cha Lang'ata ntuko yegoro gukarikana mwaka muthiru Rentore nekirwe mpine na gukinyithwa koti iguru ria utumiri bwa rietwa riu arananda kuri mutumia Josheria kugitana Ntere cio ijire rietwa madoa ni rimwe ria marietwa kathumba daraja akurukirwe kwithirwa jarija kunjira mwingi na siasa kurombwa bakaroja tumira untu Nandi Raila Odinga onekete gwetagiuta tinabo. Nyinyi mnajua siku moja tarehe 8 Januari nilienda kule Eldoret kule Uasin-Gishu kuungana na rafiki yangu naibu wa rais kufanya siasa huko, na mimi nikiwa huko nikaongea nikasema ya kwamba kuna umuhimu ya watu wakati wa siasa, sababu kuhakikisha kura yote imeletwa pamoja ya William Ruto kwa kikapu kimoja. Nikawaambia waachane na wale wengine wanampinga ama huwa hawasapoti yeye. Simulisikia? Na hiyo siku niliposema, wakati huo nilitumia njina ilikuwa inaitwa mandoandoa. Nilibebwa, nilipikishwa mbio, nikawekwa ndani, nikazungushwa Kenya yote. Na hakuna hatia, hakuna makosa nilikuwa nimefanya. Sasa mimi nataka kuuliza rais wa Kenya. Nataka kuuliza bwana DCI Kinoti. Nataka kuuliza wale wote wamesimamia indara za serikali, NCIC,
DCI, rais we mwenyewe, kwani hii Kenya iko na sheria sampuli ngapi? Leo Linturi hivi akisema hivi anaambiwa amekosa, anawekwa ndani, anadhulumiwa. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alisema kule Wajia ya kwamba vijana watoke na risasi na bunduki na hataki mandoa. Hiyo wakati Mheshimiwa Raila Odinga hata statement akuandika, akuitwa, na sisi tuko na sheria moja ile inatulinda. Tulinyamaza, watu waliuliza maswali, haijawahi kujibiwa. Mpaka mimi nikatumia kinoti clip hiyo na kopia, sababu ndio wanatumiwa kunyanyasa watu katika taifa hili. Nikaulizia, hawakunijibu. Koti ikaenda ikasema Linturi hana makosa, akaenda nyumbani. Sasa leo tuko hapa, Raila ametoka Lang'ata, na akiwa Lang'ata amesema watu wa Lang'ata waondoe mandoa yote katika kule Lang'ata. Huyo ni Raila amesema leo, ilikuwa live. Bwana Kinoti, Bwana Kobia na rais, tunataka uelezee wa Kenya kama hii Kenya iko na sheria mbili, ya maskini na ya matajiri, ya wale wahehe na wale mabonyenye. Sababu ingekuwa ni mimi sahihi, ni helikopta ingekuja hapa na askari 100. Raila amelindwa, anaongea kama anaongea akisema hivyo. Si atafadhali hata aitwe anjieleze vile alikuwa anasema kama njina mandoa ni makosa. This is what we are asking as leaders in this country. And we are setting a very bad precedent where sheria inatumika kuumiza wengine, wale wengine wanaachiliwa, wanakaa kama wao si wa Kenya. The katiba ya Kenya inasema sisi, we are all equal before the law. And we want to be protected equally na sheria vile ilivyo. Sababu hakuna sheria ya maskini na sheria ya tajiri. Sasa kama makosa yangu ni kuzaliwa kwa maskini, ni lazima niumishwe, na iwe ukiongea hivi nasema umefanya vile, then Mwenyezi Mungu nataka kuambia, hata kama sina godfather, I have God the Father, na hao wananchi wote ambao wamekuwa wakituombea na wamesimama na sisi. Orogo chwa gitikia ugavana kaunti ne Tharaka Professor Erastus Njoka na akinyite mbere ya kamiti ya mianka na ithurano nio IEBC kenda guchokia maratasi jawe nyuma ya gwitikirikania IEBC. Njoka urothingatene na atongere Kathomba Mwamburo ne jwa Jubilee ne rigiri kuruguria manifesto yawe ntere chia Kathwana kienine kimwe. Samuel Geishima gatutariria. Kwa ni kuthuku muno no akumba iguti muntu kwenda kuungana nwe ni angalia babandu makaruga angalia baba unge akaruga nuntu tumba guchinjia running mate wogu waina mechiria makumenya no kareta inu ni instability monanie bau, lakini niyo incompetence ya go choose ukona andu mara competent mali baba na ne andu machua kabisa na ne ngwitikia the whole of the county ne kumenyere ni ngundansi utumba ko duroyo wangalirio muntu akaula ndiro kuona andu makiulo ugu andu makudura othibu rera muntu atena guma ndene yake kana rera atakomba kumenya bora kubwirite gukara athijaga kethira gora muntu aithira njirani nuntu atie na bata kumenye muntu muthemba uriku abwirite kuruta nwe wira akaithirania ndareke kwithirania nuntu atarutha kinya ndiu ndilinjenze atie na bata ya kumenya muntu uyu nabwirite kwithira kiwango fulani na atimisite mantu mala mabwirite gutimishwa ne kenda gumba gukerukithio ni IEBC ikyo gitumi ukuona muntu aithocia muntu atie na shughuli ya kumenyakana na uqualify kati uqualify alabu aikinya step chiri thatu akaigwa muntu athocetie atikumba gutwikika agaitigerika ni IEBC na kwa gukinya na arange athiete
kinya no ntigwetegia kwina wega nuntu atie na shughuli ya kumenya no kuthura arenda kuthucia muntu wonde ora kaithira barabarani nikenda bathi obicini nwe uga no akuga we atikuthucia muntu ro kamutethia wira na wira yenda gutethaniria kogu atie na bahati na antu babwirite kumurega wanakinya uronge akathi kuthucia nabwirite kurega nuntu muntu uyu muntu wa kugarugaga kauma kathiara na kana mwisho wachethana kamuta kana atewe kishe. Gucokere nkatho che mwanya mutegerite na mbere kurumira Nteto chitu nchokerete nyume kagitagate kuraja na Nteto nkuru kyo kyabibia mutambo. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Bwana asifiwe. Noe ngabana ure okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gabana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene Kaila atenjwa ringi kuuma karaya kuma kigina kia World Fund ndoje urimi ugima bwa mwiri kuthongomia tauni cietu gukiria ekuru ayuthi na antu ba mawathe na ikyo ugere gwanto eja na mandibuti kana matres kana merengeti iregeta na anto kiombe ni kundi bia vijana bia empowered vijana wetu vifaa vya kazi tumeleta concrete mixer na vitu vingine viko jiani kubelia Meru amona jangi kathetindo ciantu betu tariki kenda mweri jwenana tushumirie ni twinde tuikiengabana Kiraitu Murungi ngugi na kura cietu ete na mbere kuangabana wa Meru ariki ngugi ciawe kenda Meru ethere mainyankoroki 2022 ete gabana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etekua Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Meru. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapu zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego Gistu wonti mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego Gisti miaka 10 na ningucokeria ntubego Gisti nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego Gisti tariki 9 mweri jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu
bona akwendelia thokone injega twendelea kurondeka barabara ndene ya wondi yetu twendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka ecologisti kende rwele ntura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ni nkuromba ntobe ecologisti mwekuru mukuru atanabaye na alibachia tariki 9 mweri jwenana umeru kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote ecologisti tore mbere twina Kireria tore mbere Edith Mwirigi Edith Mwirigi Edith Mwirigi iweto kwenda Edith Mwirigi Mugenya Nteto marita mbeta kwa engineer Edith Nkatha Mwirigi nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke mama county jakira tutaga Meru woman representative ndetwa giteke kija mururi kiombe kana independent candidate ndena mibango mingi irambangirete Nteto ba Meru na oni ndemo chiari na ndemo youthi inkwelewa thina ira chonde Nteto ba thaira ntuko cionde ndeburomba na giteo gikinene muno tariki 9 mweri jwenana pompe kura cienu ririkana kondura ikuithura Baturaga Wakiuraga Mama County wetu ni oreko Edith Mwirigi maendeleo Edith Mwirigi watanero Edith Mwirigi Gucokere nkatho che mwanya mutegeri gwitana mbere kurumira Weru Thaa Mugwanja tugicokera njemo kuma kiego yegembe South Nubati na Kithikiro nyuma ya mwana wa gukara sibitari meri 6 kinya nyuma ya kwambura ni untu bwa ukuremwa kurea mbete ira bagwitwa ni sibitari jeje na ande na kwinyi ya gukunene ni bakuromba antu bawende bubwega kubaigirwa kyao na kuba ukemurigo juju turajotitana mbere kuba unankingo bunene Njai mwe kuma nture ya kiego igicigo bunge kia Igembe South ni tigina Kithikiro gikinene na kwangaratana ni mantu na bone nyuma ya muthaka wa ora wina mbaju ya kagita karaja kwambura sibitari St Teresa kirwa nkuru kia meri 6 mithuru ende mwankira na ndi mutano uwa watarekero kuma sibitari u nikimanja kia mbezi ira bare mikorea nyuma yao kuthiurukana na masibitari mwanya kwa nkuru kia mwaka jomwe mwanka kwende gentu kiondo kira bare nakyo ende batitereke ni nankwenda utethio kwa mwana wito muturi ambiririe thina aina mwaka su ari sibitari kuma sibitari mwanka inya mwanka thai ndathina pio ndase kinyambi bila ngwatikia mucie kuonde ndagwithitie arambe yari akubwa nombi ndacoka kandi yari akurita yatumirwa mwanka gwatwikete tumirika ringi mwana ume sibitari kigwa ni sibitari ya 5 na ningiri mana 620 ngwetwa mwana wake akumama kirua na mamete sibitari inyinge nkuruki ya 6 mwanka mbesu chonde tukaria ira secondary karema tukararia rambi mbesu karema ndinde namburia na mieri 6 na mbesa tucwana chumba kuoneka cia kuruta nontu into musitu ende biravira nontu bwa urariite sibitari aciari bagi bacumbukite itari nene bamwe sibitari kuraya na kulukirite hospitali 6 mwanka gwatuika nturi bakurombo arambi na basanga arambi na nkorombe asana lakini mbesa ira bonere buita kinyire noku muthaka uyu na rieto Patrick Muthuri akiaria rigitandene gia sibitari na ataririte thina ire itete na mbere kumurumira na kinya utungata sibitari kwambiria kurema muna mburi ende sibitari timurekeria kwana na marandu kwatuika kathithirwa operation ndikuthithirwa operation kandi ciakwa ira cia ndere cia NHIF kwatuika itumbo kitabil mantuntumirite monkaika kususti beneficiary thaini utethio nkuromba kuma kiri antu bendi babeana utunde meri bill hospitali ankuria more than 6 months after ndikwamburwa na bill ne kwendelea wite itasia na hospitali bakurea undukiria nontu bwa bill kunenea nkuromba ndaibarombete utethio umbo turanje mbita kuithukumira ndibare ya bill eo lakini barikitia kurea na wuni mukatha indi na 6 months after ndikwamburwa
Njaije na ndire tigire muke na mbere ya sibitari kaitite na mbere gwitia urio arathwa na kandi ya sibitari batumire mwankera kinyamuthia ni barombete antu aendwega gutonyera na kubatetheria ni kenda mutana wao akarekerwo na gucianira na njai iu gutia gukurukira kinyamarione. Patrick Muthuri amburwe kuma Januari mwakene yuturi na ndi mweri wa 6 no ari sibitari na mbiru no kewite itacia batu mbesi kuringana na ora mantu ya kari mbesi tutukumba kwiria niko tucu antu bawe ndubwea o achibu atubira kwa tutethie yo ntuba makanena ngaba na kiraitu bakinoti nongyo kasibu tu tutethie ke mwana wetu musibitari ndeni no teje nkuromba kiri antu bawe ndibwea itu kibwira antethie ni kabisa ura muntu akaumba mwana ume sibitari kirwa ni sibitari ya ithano na ningiri mana 620 ngwetwa endi nkuromba buru antu bawendi bubwea bangwaterie mbesa iu mwana ume sibitari. Kiripotera Weru TV kuma kirwa gisigone keburi mbeta mawira kirigia Muthejo Nteto na njira indi Nteto ingi na njira inkinyaniru no wona chiari ngathemo na nusu mbetagwa NTINYARI KINYUA na mbere ukenera mibango ya Weru TV.